دم باش تماشاوان هجا ده 24 تموز 1923 دا هف پیمان لوزانه هاتا امضا کرن. ناو هزن هگمون تایبت فرانسا، انگلترا و کومارا ترک. بریا لوزانه روش شرط مر سیاسی روشا کرده تایبت چه بو؟ و پشتی لوزانه که هاتا امضا کرن 1923 که چند روزادن 100 ساله خود دوام دکه چه درکت؟ لو کردستان 1925 دا 1938 دا جی برخودان لهم بری لوزانه و انجام لوزانه درکتن. لی پشتی ویجی و بری ویجی گلک کنکجی و سیاست انقرکرنه لسر کرده دست بکرن و حیا روژا ای روژی دوام دکن. دم داوی دا نزبونا سالوگر سدمین یا لوزانه دا ناو کرداش گلک نقاش تکرن که لوزان انجام چواب خارا اینا ربازن و شیوازن در باز کردن وانا چنه. اما گشتی وی مجاره به مدیر ناوند روجاوی لیکولن استراتژیک حواله منظر شیار را نقاش بکن. حواله منظر دست بکن بخیرات. رئیس اسلاف جبوت تمای بناو تماشاوانم. حواله فرزنده 6 و 7 تموز ده چند روز برش وجه کم خباتک برخصن کرد. دست بک شخاف کم خبات بو سالیا لوزانه بو. دست بکه اف کم خبات هنای کورتاسیج مر بیشن چاو در وس بو نرین و نقاش لودر در کتنی چاو اف خبات دو روزا یعنی دوام کرد لسر 12 محور بو یعنی گل کسایت تبلیغ بون امکان بیشن 4 پرچا جاستی یعنی ام بین اروپا هجمار کس تبلیغ بو روسیا لبنان مصر باشور بشتر بون چی بو و امکان بیشن یعنی مجارین گرینگ هات نقاش کردن و گوت لسر لوزان یعنی دسپیک لوزان چاو چی بویه و شرط و مرجن وی دمه و باندوریه وی سر کرده چیه به همو داتوی هات نقاش کردن و داویه جی امکان بن 100 سال 21 دروشو کرده چاو ببه وی سالن چاو درباز ببنه افناجی هاتن نقاش کردن يعني نقاش برفرت شيبون تدا يعني مريكاني بيجي يعني نقاش شيبون دكاني يعني بيشروج دو كرده دا هنيكي علي خو يعني زلال بكي ديار بكي بله اما سر شرط و مرجع بري لوزان تايبت 1916 دا سايكسبيكو شون دا بري لوزان روش كرده چبو پوزيشن هريم روش الهريم هي چاو پوزيشن كرده چبو ناوی دمی اگرم بکرتای بحثی دمی بکن یعنی روشک کردا براستی یا پارچه هبو کرد ناف خدا یعنی دو پارچه بون عالیه که لگل ترکیه بون لگل عثمانیا بری بون و قسمه کی کردا جی وکی روشن بیری کرد جی هنی کی به یعنی و دولتین اروپی را تفگرد کرنا دور دا امکان بیشن او پارچه بونا کردا تاثیر سر روشا کردا کر اگر گو یکیتیه وان هبا yani beguman luzani tesir bikra ya hatta astı ki Kürt yani Ali ambejin pegavi zayıf kir yani Amerikanı beje işte bigrani ev hezin yani seruk aşir bigra yani iqta'in Kürt bigra avnal gel Türkiye bun براستی li qismi roşenbira dixast yani ve deme belki hezavan teri ne dikeci li henek jil Ali hezin abin Avrupi bu يعني دوی دمنا ده بلکه يعني وقت ما قلت مصطفى كمال اتاتورك يعني دوی دمه ده خاص هناك هفديتنا بكل قال امين ليدري كردا يعني ذات هناك يعني او تشكن امين كونفرانس تشكن بكردارا السروسيل هفكرنك تشيبو السرويل هفكرنه كو يعني كرد ترك لقال هف باشتاري شري امين سرخانو امين سرخبونه ببنا وبراستيجي يعني دوي شريد حزان سد 19 حتى 22 مصطفى كمال سركت لهم بر يونانيا اوا هنيكي جي خرد كرد طبعا كي كرجي دوي شريد بون اگر جو يعني ام بجن او كونفرنسي هاتن تشكرن اشتل ارزرومي بغره لاماسيا بغره والجندي تر بغره اف سوزي جو تبون داين سر اساس جو اف كومار وي هاف باش بي بهورا يعني بشركاتي بي لی پشتی گو سرکفتنی دست خستن شون دا امکان بجن او سوزی هاتبون داین او نه هاتن جبیر کرن بگومان بلکی مداخله بخول سر مصطفى کمال ترک جی بون yani سر اساسی کو او yani سوزن دابون
جالی هزین در و داجی مداخلاتن چه کردن yani انجام دام کنم بیشن yani Kurd yani pişti vi şeri ditin ku yani pişti vi şeri jicar ditir انجام tiştek ders xo naxastin Amerikanı beje lever yani tabi işte ve deme da yani pişti هبل منظر از الفدارة وعي برسم يعني وقت صوت عطندين نا اتفاق سيفر جاي 1920 وداري بحثي يعني ما في كرداي وقت اوتونوما تي بحثي كرد مصطفى كمال يا دولة ترك شما دلوزاني دا هو سوزي داني بيك نايمي مداخله وبحثي كرد مداخلات شي بكل مداخله كرد شو ما مداخله كرد ياك موجود يعني راست يعني دوين ناف بريد حاضرنا سد بي سيفر شي بود سيفر دا هنك ماف جبو كرد هاتن داين سوزي هاتبون داين جبو باكوري كورساني لور دولتي كي سربخا لجغرافيا كتنگ هاتبو ام بيجن بريار گرتن دیسش بوی باشور حکم ذاتی مافی اوتونومی هاتبو دیار کرن لیوانا وکی مگود شری هاتی کرن لهمبر یونی سرکفتنی وی چه بونه و دست مصطفى کمال خورد کر و انجام دا اوی چیتی خو بلند کرد یعنی سقف مطالب خو ام بيجن بلند کرن و هشت کو او yani او سوزی هاتبون داین yani ورن جبیره کرن yani dviyali da işte zakti guatını çekirin yani sistemi ku yani gerekdeki ku set sali yani bin breve bebe yani devil gur devletin Avrupa be burası lever mudakhalati çekirin hatta ast ki Mustafa Kemal Atatürk ve fakhri aliye ki hatiye iştin. Rola اتحاد و ترقی در چه tabii ki yani devir da işte zarditin yani hemanen en asasi go ambin ittihad terakkiya vakarını وسري وان دجكو جهودي دهنا يعني ديسا تركيا فاشيست هنا اونا يعني براستي كومار لغورا خو ام بين ساسكرن وفي شكلي يعني هم بهن يعني او تشتي بري هاتبو نقاش كرن كليا لغوري تشتي او دخازن يعني سيستمك كو تام خدمتي برجودي وان بكي جبويا كي هر شخص سوز هاتبن داين وان دمنا zaten Kurd به خوابه yani Kurd yani دوی دمه دا yani پر سوز کردار هاتن داین کو امی مافی و بدن امی سوز بدن مسشتر بود دولت بگره اوتونومی بگره و هر وکی دیتر بگره yani سوز هاتن داین جبو کردا و کرد جی بوان سوزنا حتی است کی باور کرنا لپشتی گو ام بجن دمک درباز به شون دا ام دبینن کو براستی yani جارک دیتر کرد بیده حسن گو کرد هاتن خواباندن کرد هاتن شغلاندن yani دفردا پر آشکاره خویاد کی کو حتی yani دهودتنی ام بجن بریتانیا و ترکیه دا دمجر موصل و کرکوک دا ام دبینن به تایبت yani دهنک دما دا تایبت دهنک دما دم ام بین شهر شیخ سعید دا زیادتر و دوان دمنا زیادتر لزدان مفاوضات دا yani لزدانیل سر اساسی کو yani وقت چوا اگر گو تو yani وقت خیارک دانینه yani ام پیش مصطفى کمال yani yan kumar yanji Musul و Kerkuk وک پیشیو ساعتنا داین کو یکی حل بجرد انجام دا و دولت اوروپی به تایبت امریکا ام بجن işte بریتانیا بگره و ام بین فرانسا بگره وانا حتی است که لگور مصلحتی خل هرم چنه او اساس گرتنه جوی زیادتر yani de çerçeve masalhi wan da ev sinur و در هاتنه دیار کنج بو که yani gavayı kemi dema em bibinin em yani ve peymane ku em bin hati çekin 1926 em bin resmel hudud durda xuyad ki ku em bin jare ki ditir yani mufawadat lazbun vakti ku yani Türkiye em bin lugur ve tevne geriyaya yekser Kürt provoka girne dış komalej bu ku kan enjam em bin ev doxazın be dest xabaxana bu şekli hem ev yeko yani Ali Britanya'da çebuya hemen demiş Ali embejin Fransa'da çebuya yani Fransa belki nakuki xo em bin gelek bun gel Türkiye leheri davi mesela embejin be peymana Ankara yani ev peyman jar ditir yani duve peymane da ev ahen ku em bin desti Fransa'da bun yani embejin işte يعني جزيرة بوتان بقرة نصيبين بقرة حتى ماردين أو حتى تافدا حتى أورفا وأم بين أنتب أو هرمنا حمي دستي فرنسا دبول
لوقتا کو اشته ام بيجي هنك گوهرتن چه بون وك موجود مصطفى كمان هنك سركفتن دست خستن لوي دري يعني جارك ديت فرنسا جي هنك تنازل كر او جنا حمي يعني او كرن دان تركيا خط كزراف لسر ام بين سنور روجاواك و ام جرد بيجن خط تريني او هات اساس گرتن يعني خط ك يعني ام بيجن راست جكوتي اشته اسكندرون تي حتى ميدانك بزي عفريني خط تام يعني سيگوشيه جورجي تي اشته من سري كانيانا تي بغداد اف خطا اساسات گرتن لفر يعني فرنسا يعني جارك ديتر هنك امتيازاتين ام بيجن بترول بگره يعني دمجاري موصل ده وهر وكي ديتر دمجاري ام بين ابوري دا وانا هنك دسكفتي خود ام بيجن دس خو خستن والاشتل برانبر وجي براسي كرد كرن قرباني و پیمان خو يعني و پیمان کو ام بحث کن که سه چهار پیمانن به هفرهاتن چکن تا پشتی اویدا ام بيجن پشتی سايكسبي کو تایبت يعني ام بيجن پیمان انقره بگره و işte ya حزن 26 بگره işte yani سیور بگره سه چهار پیمان لپی هفده دور دا مافی کردای کو وکی کو هاتو نقاش کرن لوی داری جارک دیتر هات yani پاشگاه کرن وکی مگو د انجام سیاستین کل سر هرمی هاتی مشاندن گوتنه و تنه اساس yani مصالحه خو اساس گرتنه تایبت جی مجاری پترول بگره yani خطین امین پترول بگره وان اساساتنا گرتن و لور کرد کرنه yani قربانی خو بکار آلینه وکی مگود امی ببینن مثلا yani امین دسالدانه بني على كده وي تخازم ناس بكم يعني مجار تاني عبري بو وبحثي رولا انجليزا كر رولا جوهيا كر يعني مثلا بترول موصلي بو لمثلا دكدر دا مثلا اگر ولاتك تدا شيء كرد وترك بهفر جيان بكرنا ويد كدر دا زرار بدا ليه از ويد خاص وي ببرسم يعني سيستمك وانا خاص شيء بكن دروجلات نافين اگر کوالات ای کرد و ترکاب هفره چه به ازرار بدوی سیستمه tabii ki jibuvana yani الجورنر نمان وان سيستمك نو أواكر بو سيستمك كو بيروجلات نافين بريفا بن أو سيستم نتو دولته إنها سيستم نتو دولات يكم نمونه الأوروبا هات شكرن بي ألمانيا هات شكرن فرنسا هات شكرن وبشتي ويجي أو نموذجات يعني دربازي في هرمي كرن أمريكان بيجي اشتلفرجي يعني نافلي كرن دولتين نو إن نوجان حديث يعني و دولتال سر چه بنگهی سر بنگهی یعنی خدا کرنا یک نتوی سر حساب نتوی دیتر جبوه که وان موزجات زیده تر دکت خدمت واهزن جبر گو واهزنا زیده تر یعنی مجاری قوموی مجاری طائفی زیده تر ایساره دکرن یعنی ناف ام بن جوا که دا جبر که وان موزجات دان چه کرن تابی که امکانه بجن اساس yani ve نموذجا yani نموذجی که فاشل بو اوه yani او چند موزاییکن گلین رسانه هرمی کو بری هزار سال به هفر جیان دکرن و به هفر هاتنا حتی روزا ایرو امکانه بجن او وکی چا تو yani تنتی بخی بنتی کلی وا گلنا وا جوکنا تو بتقینی و وسا پارچه بونه شرخ کی تخیرنا بره اساس ویرولکی وسا لیستیج با که زیادتر اواد کت خدمتی وانج برگو اف دولتنا اما ببینم پشت راجی اشتا یکمین دولت ویدمه yani لسوريا آواد به العراق آواد به وک yani بین دولت و چه تو دولت که بناوی سوری تنب عراق تنبون اونا همه yani بر همه سکسپی کنه و سری وان داجی بناوی ترکیه بناوی کمار ترکیه دولت کات چی کرن لوی داره وکی مگود زیادتر ذاتن پشتی گو همه ببینن گو فرق در نابرا لوزانه و ام بین دامازران ترکیه دا چهار مهتنه چهار مهتنه یعنی کنگی کرد tam شرکتی دولت یا ام بیشن کمار دان آلی هنگی یکسر کمار هات آوا کرن امکانه بیشن کمار لسر اساسی تو نحسباندن کردا انکار کردا هات چه کرن و بوی اوی اف سیستم دولت نتوا
işte yani eme bibinin ku yani 100 sala em bejin 20 da dü numune gubrasti cihan jber şerm dike rudan yek ev komkujiyek yani Türkiye kirin lehberi Ermeniya yek jî Holocaust lehberi Yahudiyat şahsi Hitler da evan her du jî berheme sistemana tev devletine eva vekiri yani civakin heremi taybet yani gelin hey em bejin eşur bigir Suriyan bigir و işte civakin ditri ku evna hemi hatta Yunani ku li Türkiye jmar min mazin hebu evna hemi de qarara derbas kirin و evna tevayî belki dan kuş kirin yani li ser Kurda jî dwê demê de belki niha yani bahs Ermeniya tê kirin milyon nevik ama bahs Kurda nakirin ama esas da Kurd jî yani qurbaniye mezin dan hejmarî wan nekêmtir milyonê Kurd di ortê de hatiye telef kirin yani hatiye ام بيجن جناف برن حتى 700,000 رقم هيا رقمي كو ورقمنا يعني دايرين دولتي احصائيه دولتي وانا داي ديار كرن جهجمار كمزن كرد هان ام بين هاتن كوش كرن جهرمت خو هاتن درخستن işte دوي دمه de zaten işte اموارن سروي از انها وي نبا خفتني ودا وي يعني مرد كاره فهم بك اساس لوزان belki her زياده زرار da kurda ل زرار داية تفاهي هرمي يعني شكلي مثلا عرب بنا بس دولت يعني أصلا رجلات نافين دا لوزان زراره كي چاواده بله جخوا وسا يعني او ام بينكم جويني هاتي تشكرش دور داج ديار بوكو لوزان وكو او بناف دكن يعني پیمانا لوزان پیمانا آشتی بناف دكن لي بلي براستي او پیمانا آشتی جبوي گله هرمي تجاري آشتی نواني کنکوژی آنین شر آنی جنابرن آنی یعنی اف به وکی مسابتی وک شرکی امکانه بین وک شرکی لهمبر گلی هرمی بو یعنی ام بین سر و مکوناتی هی چه عرب بگره و همه مکوناتا افنا توایی فیزیکی مریکانه به قسمت جهوله هات را کرن و اشته کرجی روبروی هم فیزیکی هم جی آلی yani ibadet çandi yani kırkırne çandi ser kurda dnava 100 salida bekatiye eğer emvarın yani pişti guluzan avad be şunda yani ben hazana 24 da yekser yani zavgunuk derde kafe diyorda bu ki fermi zamanı kurdi te qada xakirın jami daire hükümeti sistemi tevda ev yani baki vekri zaman و çand و ثقافت و kurda te inkar kirin zaten jwar idi dest bedi ki o yani hazan 25 daji لورج disa mesela plan islahat şarkı derket ev plan çe şa mdxas beprsım yani pratike kopişti lozan derketni peymani derketni qanuni derketni yek jwana hazar 25 iş proje islahat şarkı jered bejin vay çubxara an yani اف چاوا مرد کار پیناسه کی وساله بک یعنی پراتیزه کرنا لوزانه اف چاوا هات کر بله yani وان de fikri ku eğer ku yani PKK Kurd yani abi jole ne yarakırın ama demini xateri ser komare jbuye ki divya ku heremi Kurda yani tişte ku ambe bir fiziki jole yarakırın yani tişte dükkanı kırın tişte mayı gerek dikir ku بهنك خططه ببلانا بكان بن يعني ديموغرافيا هرمي بغارن بكان مثلا جواكي هرمي ده يعني توي بغارن شتا يعني اوكي بروجي كي بو او بروجا يعني دفياكو ام بتايبت جين هرمين كردا ايغو يعني كثافات سكاني زيدايه لوان هرمنا غركه کرد جوان هرم خباتون درخستن ببرانا هرمن انادوله غربی لوی دره yani نو گوند ترکیه دا بج بکرانا لورجیاتی گوتن گو جسدی 5 yani ben gundaki kurda جسد mali 5 mala بخنوی دره جبو گون نوا yani چند نفشا دا جبنی دا kurd لوی دره yani asina beben nemیننه ev vaki ambej vaki planı ki o pek hat brasi yani devleti yani mesrefeke mezin çend milyon em bin lirey Türkiye ve demi terxan kir hejmarek mezin o bevi awayı ev em bejin kesin ku
ام وکی آلباننا وکی işte Çerkesina jdeverên dir anîn xistin cî Kurd jîyan derxistin ewnê dîtir wekî Alban Kosovun vana anîn xistin cî Kurda li wir wek me got yani erqamên xuya yani 700,000 Kurd hatî em bêjin tehcîr kirin û heta gelek ji wana tê gotin ku ev tişta jî di zistanê de pêk hatiye به هزارا به 10,000 دبیجه درێدا ji serma ji nêzara wana ew bûn yani jiyana xweşdestane yani tam Merîkanê bêjê yani siyaseteke tam yani tasfiye li ser Kurda hatiye meşandin ku bikanibin yani bi rastî bi fîzîkî jî ortaya rakin û wê demografiye işte bigwarin yani ev wekî siyasetekî wekî me got bi şaxên wê mesela jêra yani em bêjin işte hem pere terxan kirine hem erebe temîn kirine heta xwarin ve xwarin wana parastan ev tiştine hemî hatine kirin ji bo ku vê guhertinê pêk bînine û heta astikî em karin bêjin kirin yani heta astikî jî Kurd derxistin û divê de jî em karin encam girt yani heta cêkî ji dervê qirkirina fîzîkî yani qirkirina çandî je bû we pir ew kir behsê ziman kir ev tenê dastê ziman da ma چما بهتر گرانی خدان زمان مثلا ده وجه بحث کر و گزمان قدخه کر 1934 دا قانون پاشنا وای دولت ترک دچل حریم کرده همی پاشنا وانه دخه ترکیه نه اساس قرکرنا چاندی چواهات مشاندن امیرو بنرن وای نه تن باکور الودرجي يعني مثلا باكور دم داخل بيتر زمان تركي الودري نابا اخافتنا دا بيتر عربي درد كذا ويا باندورك تشاو ذكر علي داروني دا علي رحيد على سر كردا يعني باندورك تشاو كر بله يعني اف بگشتی ام وقتی ورن سر يعني مجاري يعني اسيميلاسيوني و بشافتني سر كردا چه بويه جخن نوند تركيا اف بريده بري يعني ام كان بجن تركيا اف بلان بريده برنا و او تجربه خوي کو تدا انجام گرتنه ام كان امنا دوري و دولت ناجي کرنا مثلا كمبرا عربي كل سوري بيك هاتيه اوا محمد طلب هلال الهام اخو مخطط شرقي گرتيه نوورکو اگر گوتم مقارنه کی چه بده يعني برهفده تی ببینی کو نوورکو خو عینش به دری گرتیه ایتالی دیترتم ام بجن ور سر به تایبت حلاندنه مثلا هنک چافکانی هنه dedi diyar kirin ku yani vakti go Türkiye ام بجن Kurd birin لهریم Anadolu بجکرن دوردا لسر چه تکذکری لسر خالق تکذکری گوتی گرک کوین گرینگی بدن سر کچکا yani keçik bela bir Türkiye bixwînine yani keçik dayık yani keçik sıba dibe dayık temana mektebeke lever ev dayık sıba yani vakta feri Türkiye bebe beygoma zaruk vecib ve Türkiye bağfana mesela yek liser ve per sekinine zane yani daku ev nefşenu brasi tam bebe Türk lever piştiye şunda ji yani rebazın şerit taybet liser Kurdu temeşandan yani çe em bejin qada xikirna em bejin çandu zaman legal ve mesela yani zamanı Türkiye و çanda Türkiye evna ji vekt tiştekî ku işte eğer tu va karaktere pek neyne yani tüm yani mafetay jiyane ku tu bukane xudi biketine تجدر ve sistem edin arjbaki gerek şartı kemin تو زمانی ترکی زانوی تو چند ترکی چقاسا ادغام بک یعنی چقاسا خدا پیک بینه کو işte پرشاجی او قالب یوانی کو درد کافین یعنی قالب ایچ yani قالبین ایدئولوژیک کو وقت بیجه işte اشخاص کیف خوشم کو از ترکمه و هر وکی دیتر مثلا تشتی وسو درخستن اونا تم yani ترکیتی بلند کرن زانه لور yani بویرا انسان کردا yani ev bu hoş dibejin mesela yani ahaftini wan hani dibejin yani bejin Türk ev işte netava veki bijareye و ev her tiş desti wandaya netevin ditir anca dükkanın beben hizmetkar و kuledari Türka vazeniyeta çekirin tabii ki lever demam warin yani hani ki mukarene ki bikene yani em rubi ki bedin çekirin emi bibinin ku de Kurda da kasiyetiyek çekiriye brasti kasiyeti ki kuleti çekiriye leber Türkan nikane dengi bir nizma
لبر عرب دنگی وی نظمه لبر هر وقت فارسوی آوی جبوه که امی ببینن که هندری وان دولتنا دا yani siyasetin per taybet hatın maşana hatta hin jisalin sida mesela dibistani şevini çekirna مدارس داخلي yani va mektebini şevini Türkçe dibin iyi bu muhtasarı kine ve iyi bu ya diva mektebina da zaruki biçük yani ambejin işte 6 سال 7 سال jday ki de qut kiran diçil ve mektebi yani be kadrin ideolojik devleti yani ego ambejin Türkiye tam itqan dikin da bektinin da vana bir şekli avdikin perverde dikine vazarukuna lور دمینه yani ambejin işte mehki belki jariki ya bavi xud bini ya navni da ki xwa gitir lwe deri jandaki yani ev insanı kul ve deri ev zaruk lwe deri siberuj ama hemi dibin kadri devleti fe dvirda tam asimilasyonu kad astaki heri belend Amerikanı be leser zaruki kurda dana meşandın disa mesela işte tarihi de hay dibece ko mesela zarukin en seruki aşira ev seruki aşira ko işte de nova ben hareketi kurda bunu o peşenkti kirno falan ev naji vanji dibin jamxa khas servanat sakirin pişa ev siyaseti ko duxazın ser kurda meşinin بریا وان زاروکی و سرک عشیران işte جدولین مدرسه یه سرک عشیران زاروکن اوا وانا با کی پر برفره استانبول الجدیدتر دان مشاندن yani van siyasetine لسر yani fikri Kürt mecli Kürt vakti hem de bejin Lozan parça kirin çe kiriye Lozan ne tane parça kirin coğrafyada da çe kirin Lozan de fikir de dayı çekirin parça kirin. Lozan de zihniyeti de parça kirin dayı çekirin. Lozan hatta de yani ben de alfabayı Kürdi de olsa dubeşi çekiriye. Ne alfabayı Kürdici yani bunların yek jali çap dar yek jali rast dar. Avna hami berhami çi berhami ve siyasete ku parça kirin ya. Jberu ki eğer em bibinin piştraji yani em bibin ev devletine her çar بهافرا کوردینایی جارنا سیاست نیوان تایبت هنه و جدر و ویجی هر دولتک ریبازی خو شر تایبت سر کرده امبین سر کرده دای مشاندن işte دواری سر سوریه امبین سر سوریه بسکرانه لسر سوریه جی لور جی مریکانی هنگ نمونه بده کرد وک د سوریه دا جدسبیک یا bunun devleti da Kurdacı ki xo girtibu yani hatta beşdari şer serxabuni bun و لور بدل da لهمبر فرانسا mesela bir محيب الششو yani te gutungu yakam kesi gulat taqandi lehmberi Fransa duvi şerida بدهان وكيوان işte ben grubek evhana işte debati Kurd nav artış Suriye dehana يوسف عزمي مثلا يوسف عزمي بقرا اشتا اديب شكلي بقرا نظام فوزي سلو بقرا و بدهان وكي وان هنا افنا حميد نوف دبون وبراستي وك اوكي فقط ور بشتا تشبو او هاجس عربايكو اشتا tabii ki evji belki bzanabun hatiye isara kırın yani hacsi wana ev tirsi wana وكو سانكي أبناء و يعني دولة سوريا دست خوخنا بفيكي يعني بفيكي تشكرنا مثلا بشترا أبناء حمي جنوا يعني هندري وسازينا دانو باقش كرن يعني وكو تشوا لتركي زمان هاتي قدر خير كرن بيستو بين شارة لسوريا جي همان تشتي وسواتنا كرن اف دولة سوريا كو لفر بلكي وك نوفي كومار عربي بو yani bir Cumhuriyet Suriye bu navi xo yani Kumar Suriye bu ama peşra navi xo yani te gohartin yani navi dikin yani pişti gu ev yani hastin milli geriya Arap zida peşti gave lever çidi be navi Kumar dikin Arabi pevada xana lever vakti usad be taybet peşti gu yekitiye çedi be Mısır ra zidatir mesela ser Kurda da tin o Kurda وك موجود جنوا د صلات دور دخن وانا او tabi bu vajı giriday yani ser kurda siyasetin taybet didin maşandan yek mesele ne ihtimam kırın gringi nedana herimin kurda disa kurd cahil heştin
işte derfeti kar mesela çene kirin ali aburi da من هرمه که وک عفرینی کو به میلیون داری زیتون هنه اما و دولتی دستور نده گو مثلا فابریکا چه ببه گو زیتی بخن شوشا مثلا و وکی و گو ام بجن اشته کارگاه و بن انسان تیدا کار بکی اونا سیاستین آلی آبوری دا بزانبون اف هرمنا گرینگی نده دا گو چه ببه دا گو ملت کوچ بکی دا گو هرم خود در کفه و بربه يعني مترپول هره وکی شام لبنان اشته هره مدیتر هره خد چرخ سیستم اویا تابی که به وجی نهشتن پشتا اشته آنین چه کرن مثلا او زاگونی اوه ام بجن اشته لور احصایی چه کرن يعني سری جماریا حزان اسن 62 چه کرن دور دا جبوی فصل باکورو ام بجن باکورو روجاوا چه کرن آنی هاتن 120,000 کس لور ناسنامه وان جه کشاندن يعني ناسنامه کشاندن تی معنا همي مافات تی او کرن يعني تی قد کرن يعني مافي بي خانيه کی نکانه عربه کی نکانه حتى مافي خواندن بلتن مکتوم هات او کرن يعني ويا تابي کی يعني امکانه بجن باندوره کی گله کی مزن لسر نفسيه کرد کر يعني لورجي وکه کو چاوا لترکیه يعني تركيتي دهات برس كرن لفي درجة جرق ديتر حقارات سفكاتي اشتا حتى لقالك جا عربا حنكي خود كردو هلا كان برن دو فيفان هنا تمام بس يعني اف تبكي نكي اف بسيكولوجيا سر كردا حتى دناف ارتش داجي يعني پر باقي سفكاتي بيد كرن اول سر كردا نفسيتك قالك يعني خراب امريكاني بيجي تشكر لقال في يعني قالك اليوي ك işte yani ام بين پشتیو شوندا او کمبر عربی درخستن واجی يعني بسرد امریکانه بيجي يعني ایمای تمام کرد خط که دريج 35 کیلومتر عمق ام بين 15 کیلومتر اویا کرد وك عيني لفرجي ام جار ديتر دبینن کو تشتي محمد طالب هلال كري جار ديتر چرچوبه تشتی گو اصلاحات شرقی کلی دوی چرچوبه دای يعني بده برهفده لفر يعني جارك ديتر يعني كردي گو خودي وامل کنانه وانا جور دردخن عربي غامرد بن بهانه کو لوي داره و يعني بين işte بن اويدا بمينن چدكن تين ve هرمي والفي هرمي جارك ديتر يعني كردا امكانه بجن جامي ماف اوا او دكن tabi gelek آلوزی چه بون ده بگشتی ور يعني وقت دوره سر سیاست هانم يعني هاتن مشاندن العراق جدي سوي شكليه بله جهازان ست شلو شون دادا كرد هر تم هاتيه يعني إبادة كرن يعني مثلا بقرا انفالا بقرا منظر ام هنه کار سر تکوشینا کرده اشخاص پشتی لوزانه يعني 24 دا 23 دا شورش شیخ سعید های 25 به واژه 25 حیا چلی همه وسط برخودان و کنکوژی نه اف تکوشین چه آبو تکوشینا کوپشتی سال هفته دست بکری او چه آبو بله راسته يعني لفر وقتا ما قلت كو كردا پشتی گو دیتن براستی جوان شرک کردن و وقت بجه به انجام در کردن تشتگ نستاندن تا بگی تفکر کرد دست بکرشته ام بجن حزن 25 شیخ سعید دست بکر حزن 27 خویبونی دست بکر احسان نوری پاشا لآراراته پشتی وجی دیسا سید رضا دست بکر ایوانا همیشه tabii ki bu vahşetek mazın serdöşün yani bedava tayra kırın ser kunkuji mazın geli zilani hatın kırın mesela de amin tevgeri khoybune da yani devlet Türk nikani bitana kha ve hareketi tasfiye beki جيراني دا خاص كر گو ری بده دملی ایران را بکوی yani شروانه امین اشتله بزوره هندر واله بده و براستی و ساکرن ایران پیش را آخا قسمک آخا دا ترکیه او آخی گوتی دا حشارگه دبون جور شر خود کرن قردینه دکرن دا ترکیه لترکیه جی برانبر و لالی وانه هرمک دای یعنی اگر انور دا جی ببینن جارک دیتر yani va devletine yani çabejin navanda her tim hevkari hebuyiz bu Kurda da nava siniro da beden tasfiye kirişte pişo yani peymanı ditir derdik mesela peymanı Saad Abad haya
او 1937 دا دنابین افغانستان و ترکیه عراق و ایران دا هرچندی لهمبر روسیا بویه لی فقط دور دا يعني مادا كاي دبجي هر چي كومو گروبينگو دركتنا لنابينا دو سينورو دا اونا اگر گو زرار بدن وی دولتي لازم هر دو دولت به هفرا سربسا که منا تصفیه بکنن پشتیو شون دا جي 1963 هيزه که سوري درباز عراق دبي او دبن ريبرتي فهد الشاعر عقيدي سوريا دا دچي حركتا ام بجن باشور لور تصفیه دکی تفگری پده که شر دکی هشتی دو دیا دیسا ترکیه و بین عراق لور پیمانه که چه دکن لدجی حرکتی آزادی کردستان دیسا اتفاقی آدانه اوجی حضن صد بین نوت حشت وانا همی آستا تنسیقا یعنی قردینه یا دنابین واندا که و گانبن کردا نهلبن نفس بستینن نفس بچکینن وی شکلی نزیکی وان بونه işte hattani vaki magu yani seldane heri davi 37 kul Dersim'e pekot Dersim heremek bu heremeke berxudir bu te gotin go 1605 ام 1885 şunda hattani takriben şer cihane yekemin و pişt roji yani dozda cara Türkiye operasyon ser Dersim'i kiriye bu Dersim'i teslim vegire. Taybet ji Kurdin Alevi bu. Ona li ber xwe da zuzu teslim nedibun. Çand û seqafeta xwe, zimanê xwe pir pîva girê dayîbûn. Herî dawî wekî me got işte li wir yani siyasetê hat meşandin yani birasî Dersim'ê tevayî biguherîniye. Hem bedê kûç kirin heta navê Dersim'ê jî guherîn kirin Tuncelî. Li vir بگشتی دم ام وان سال دانا ببینن ام ببینن کو یعنی ام ببینن کو براستی همه به وحشیت که مزن سردچونه و تصفیه کرنه اوا و سردچونه کرده هزا خوش کد گری هزا خوش لوزان دگری وقتا گو لوزان کرد تونه حسبان و چاقی ماف دا و دولت نتونا کو وانا جیب سر کرده ده هرن گو چی بخوازم بکن مباح جرا كزات دنگي خناكي رد عكتنا يعني تفيكو مثلا هناك بيمان هنا حدود هنا لازم وقت اقول دولتك سنر درباس كر جرك في بدي سكنان جيويدا ليه بلي ام دبينكو مثلا نه تركي تحت حدود الناس تكي ونجي هزين ام بجن جهان بريف دبنكو اساس يعني دل خدا اونا يعني آرامية جهان قرتن سرخه اما دیویلی دا هیچ اوقتنه یعنی işte hatta seldan daviyeji ve kime god 37 da bu şekli vahşet serdar şun o empeş ve derbazi yani merhale ki bedengi çe buya hatta salin 68 wan damına tevgerin Juana işte Bakır Kurdistan dest fikir geçti cihaneci be peşenkti Juana yani hareket dest fikir lurji car ditir mesela روشنبیرین کرد ایگو براستی یعنی هنی کی لیو تفگره وان هبو دخواستن یعنی دمجاری کرده و نه تنه کرجی گشتی نتوین ده ترکیه دا یعنی هنی کی چالاکی و خبات و او بکنه tabii ki evna hemi امکانه پیشی وان هات گرتن جارک دیتر بچه بانقلابات و بدربا گلک جوانا گرتن آویدن زندانا پشتیو شوندا جی işte hafti şunda yani mesela insanı şöreşger, insanı taybet çepgir, in komünist ve ki mahirçeyen vana ten dardakırın yani hatta ve deme bedengiyek çeydi be işte tabi van damna da hareketi azadi derdi kafi o Ravşa Kurdistan'ı xwendine ke باوی کی برفره تایبت عالی دیروکی مثل سروک پر سرد ساکنه دیروکا کورسان دخوینه و لوری دی دبیجن کورسان بندست لازم رزگار ببی یعنی او بدنگی هایی لور جارد تش کاندن و لور yani tevgeri azadi dest be evedik yani tekuşine dik tabii ki vakt tekuşine ke siyasi bu dest peki lepeş raham ben نچارد به ورگاری عسکری چما جبرگو وحشیت yani bersivdan haya وکو چوا ترکفیر بونه همبر تفگری مبری یا جی işte seldani rabuna ona çağı tasfiye de kirin
همان شوازی نزدیکی حرکتی آزادی بجو يعني بشكل لي دفيدا علقي امكانم بجن تفجري آزادي بوك ستريكي استوي دقركوي دمايا حيا ناجي مثلا هوا 45 ساليه بهم وحشت خسر داره كيميا باران هزار جرا بكارانيه فقط نكانيه في تفجري جولي رابكي چما جبرگو وكي مگود في حركتي ديروكا كورسانه توایی درس و تجربه عبرت جه درخستنه و زنی گاوی خود چه باوجه جوری که دور دا اشتهینا جی ام بجن تگوشین داسته که بلندا بردوامه. ولی منظر پر وقت ما نما 4 دقیقه نما یعنی و بحثی که پیواژوی که 100 سالیش کمکجی و برخودان یعنی اساس کرده پر برخودایه اگرم لوزان وسا پیناسه بکن پرچکرنا کردستانه ویدمه جبو لوزان به درباس کرد درمان چی؟ بله راست يعني جبويكو ام 100 سال البي خو بيلم براستي 100 سال بوري يعني 100 سال بيست جبوي كردا 100 سال كرش بو يعني تيدا بالدرجه 100 سالي كرد هاتنا قركرن يعني كونكوجي سر كردا چي بونا بدها كونكوجي چي بونا و اوينا جيب باوكي بردام يعني لفرج بوغ اف يعني براسيد وردا بيسك ناندن يكم تشتيغو غرق دكي يعني كرد باوري خب خبيني وكو حتى نا تفجر ازادي چاو باوري خب خو انيه حركتك بلكي چند كسه 6 كسه دس بكري اما ورغري حركتك مليوني وبوك استريكي قركي في دولتي دا نكاني اف يعني تصفيه بكرا جار ديتر في جارتي خاصتن كو كرد خوخه نو خدا يكم تشتيغو براستي ام بكنه لازم كرد فيولي دا جبوگو لوزان والا در کفی گره که ناو خدا لحف مثلا هر چقاس ناکوی کردا ناکوکی کردا هبن دبی هبن یعنی خوزایی جی لیبل لگل و ناکوکینا هنک خطوط می ایگو وقت خط سور بن لازمه اما اساس بگرنه یعنی ام واج بو متی خواستن یعنی چما جبر گلک لبر قرکرنه یعنی روزانه سری قرکرنه هیا جبو ما تی خواستن ام يعني تکانه تشتی که اساس بگن اوجی يعني برجواندیا نتویه اگر گو ام نکفن يعني چرچوه مصالح تنگ يعني برجواندی تنگ شخصی مالباتی تکانه گشتی نتوی اساس بگرن دست اما هنگی کانه بن پرسکری که خوشی حل کنن تا بگی دشمن چه دکه و دوی داجی وکی کرد باش و کرد خراب خوازه صفی ما پرچه بکی مینا کردک باشه işte tu perskere ko Türkiye Kurdara tunaya le henek hana terörün yani qaşu terörüne bu avi binavdaki asas Kurdiki xudi irade siyaseti beki dijiviye bu ki strateji Kurd satsal bistuya ki da brasti yani te khwastan go yak navxoyi با آگی خورد ام بجن یک ریزی خود چه بکی یک جی افت آلی هندرده آلی در و داجی بگمان لازمه ده آلین و یعنی نوروکا لوزانه که وکی دوی یعنی وی کمجوینه ده جهات ام بین دیار کرن işte انجام نامه دوی هبو دور داجی مرا به دهان دوسیا آماده بکی بوی و گریدای نوا 100 سالی دا و پیمانا گوه چه کریه و پیمانا ورگریای ماکینه که یعنی ماکینه که یا هراندنا جواکان ملتان جواکین اصیل حرمه تواتن قرکرم سری وان داجی کرد جبوه که لازمه وان دولتنا لیوگره که لوزان چی کنی تصحیح مسار جرد بجن گرک لوزان به سر راست کرن یعنی دور دا دو ارته دا نتوکی که خودی دیروکه که دورو دریج هزار سالا که امه بجن وك نوف اشتا كتاب يا انا باسيسي او حمله 10,000 عسكري يونانيا دور دا يعني چارسدي بريا ميلاد دا نوف كردوخي هاتي زمان سلطان امين سنجوقي اوي ديسا 10,000 بريا ميلاد نوف كرسان بكارانيه اذن حقيقتك يا لازم في حقيقتي هم فا دولتين جو امزي خاويتين بن في پیمانه وانا ليوگره که چيكن جارب دیتر کو یعنی کرد نوا حدود سنر و دولتین هیدا
مافی خوا ای دستوری د نوا ام بین سوریه دا بگرنه یک جی ایرو باکوش لات سوریه سیستم 10-12 سال پی خویشتنه اف سیستم ریوبری خود سر کو سر اساس فلسفه نتو دموکراتیک اوا درمان او سیستم نتو دولت کو براستی جوک جهف پارچه کردن دور خستنه والا یک چی کری اوا وان جوکنا اثبات کرگو بر هوانی بی فرق و جداتی همه جواک زمان چند و ثقافت خو بکارتینه و داره یعنی نموذج درکتیه اوا هر کس جی پیشایده دیگه گو اوا دکانه اعتماد به سر کرنگو جبوگو جقریزا هی درکفه براستی سیستم کاپیتالیزم بخود قریزه که دایه و دوی جوی قریزه دا نکا درکفه تکانه چارەسەری او چارەسەری جی پروژه ریبرتیه لازمه او پروژه اساس بگیرتن و اوا ایرو لسر ارده وکی دوی بلاش بویه دکانه هم هرمی دی سوری جی پیب کارانی حتی آستی روجلات ناوین دا سیستم کنفدرال جواکین ترک و عرب و فارس و همه بهورا دکان سروی جغرافیه بهورا جیان بکنه در وی براستی اگر گو ام بجن سیاستین دیتر او جار دیتر وی خوین هرکاندن بینش وکی تی خواستن کرجی یعنی عالی سیاسی و عالی دیپلماسی براستی آستکه بلندا خبات خوب ماشینن آنجا اف کانه به و دویل و یعنی قرکرنا ام بجن 100 سال 20 بینه در وی چاره زحمت یعنی و اعتماد سر خوبه که باوری خو بخوب بینه و ایروجی براستی اثبات بوده کردال هم بر داعشه سرکفتنی مزن دست خستن به بن خست و وای ایروجی سیستم ما بردوامه توی و تحدیات و آستانگی جی بردوامه بله دم قضیه مدیر ناوند روجاوی لیکون استراتژیک حواله فرزنده حواله منظور شهر سپاسیو دیگر امروز سپاس کن گلگ سپاس جوارش بله تماشاوان هجا به ویاویم گشنه داوی برنامه خواه شب باش